na siende na uthelu na bado utalo wa muikala mate mawiyani na mu maende na kwitha mate mawiyani na amuika aingi maende na unene ba kubita miaka ya kwithio matono lika mawiyani na kindu kiki yona niwe na tongo imaitu mboni ko ni gotwa ile kwa ziati mboni oyuyu TV na yona ni semondo makatiba maondo mazui punguza maondo ma BBI ni kwa ugatuzi initiative sindu za mudhamozi yonde tailite ku kandi tandi jiteke kuliati taile kwikata nikenda tita nenditu wizo kithia generation kana nzia wasukite ndino wa miaka 10 yokite sikana ma nundu akunekelo nanza kwinanza paimo nukune nenge wayanza mega loge wani wapunguza nye muno ndendo nena joluwa nge waya ale na BBI alonjo jamani omwelekeo huo peo na thina waiseyu omonde odia mai kwithia mai match mpaka mabisi ne ma IBC kike tutunga ba kirutunga ndini wa siasa ni ebyobe na mutia wake siasa kabisa oni eyo Karen kwa DP moika mbe wale anemo maidu wanduthe maitikilo malike bala ombano wetu ayo deputy president wa ombano na tongo ima mbaya akisi kuma Kibra kuko ne wani munini wa Kibra wala tuko kwati wotu ayo matuko muonza na ngale kwenungi mwene ndi pema ondola mande na umuthini pema ondola mande na umuna mazi maundo mawali okumanzebe oyu kethabe mundu muchanganye kioyu ni muhimi wa Kenya ni muhimi na labda muno ukamba ona kula kungi mundu wethukize temwe we 10 matuko kenda kwembuga yende na kuwa na jinga aneza vyo matuko 20 linga aneza vyo matuko 20 kana kwa mwambeyone wa November kana wa mwewe 11 na yumwe mino changanye kiwe amwe ba ametinde ndume ya messages tunewe mbeo we nanza tunewe lu lakini bai titape mundu kwetu ene ndi bamwe bakane wa account ya Kitinda account ya Tana River nuno ni manaku makwo kwena maondo mabungulwa muwisio nizo wenge waya kiokone cha munga ngalikwese ingembe ya ithio kuya meru maondo mamuwo nuko da pia ndo maku kuya mutitone wa mombo ni bado na mama yesikie choke za umelela ba na umonde stine ni maondo ma twani la katiba ndiye naona I think ni Senator Aaron Cheruyot katika Twitter yake wa chumwa kwacha soko ita wa Sierra Leone lawe katika Mau Complex ni wa punziwe na wananganwa na kwa nagia sibeti sia bugwa leu mawaba bumatwa yegwa leu andoka umaya wanema obisa alama atwa isi operation ezo na yazepa imundu kunena yolo wa fate ya mwene ndio la wa kawaida papinde tuki kabakile to kilwa na ni kwa jemboni kila toile kwe kaidi tandi tinge waya no ulawina bina tinge waya no ulokwendeka oneke na ndwa inge ya Kenya pena bata watongo ya onde unduto ni kindu tona kitamba kwikika cha president Uhuru Kenyatta na mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga maikethanya na makwati ya nene kenda maete mugo ni kwate jini bailete kwekalwande kwa indongo isionde munini wa president William Ruto president Uhuru Kenyatta mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kina Musalia Mudavadi the mekalendi maso aniati titona ku create kana titona usobia uthi Williata weza kwithia niteta manifestas ndito ya Kenya nikenda weza kwithia ne manifest bandi ndito ya Kenya ne wokati uziende na kwamba na mwika baziende na ukwata huyo ende kela hiyo mundu kwela waneza mzee moa vitu kwa ground ni tofauti ndio mzee kura ukoti nizi agenya ni kuya mazoani ya muno ula Mozamba unaumire na ko Sweden wogie na yela wogie wa siandini wa masaili ningo mwete yo agenya banga mwana zala ligile ndiye ya mwana ile zo wazedini zio vela manio